abantu ababuyayo ya kuyesabisa kakhulu nxa sikhangela ukubana ama-statistics atshengisa ukuthi e-South Africa kube kulabantu abaningi abalomkhuhlane lo. Kuyesabisa ukuthi nxa bezaphenduka kodwa ngokufananayo umuntu kibo elizweni lakhe yikho okokuthi nxa konke lapho akade khona kungasahlaleki kumele ebe lelungelo lokubuyela elizweni lakhe. Kodwa kade sikukhangelele ukubana uhulumende uyenza ama-facilities alezinto zonke ezikwanileyo ezinjengokudla, amanzi lakho konke, ngoba sike sananzelela kuqula leli lacina ukubuya elalilabantu abaningi ababevele e-UK elalicomplaina kakhulu ukubana lapho abahlaliswa khona izinto zakhona ungathi azihambi kuhle. So sibe sicabangela ukuthi uhulumende alo khona nxa laba bezathi bephenduka abavela kubo South Africa. Siyakuzwa kakhulu-ke baba Mkhwananzi, nanto-ke uhlupho khonapho ungamphendula nje ngamafitshane sesiyavala uhlelo. Vela abantu abasekho lesiqiniseko ukuthi umuntu athuthe into zakhe ahambe noma aqinisele ahlale la. Uhlupho abantu abaningi bebebamba lapha ematohweni abasenelisi ukuphuma bayetohoza lapha bezama khona. Manje-ke usuhlangane nokuthi uzakhangelana lendlala lapha kumbe ngcono uqinisele i-21 days liyana ngale. Kodwa siyezwa nje ihungahunga elichaza ukuthi hayi ama-facility wona awe-quarantine ngathi awekho ezingeni nje mhlawumbe abanye abade bayasebejwayele ngayo impilo lapha ngoba isimo somnotho nje nesimo nje esikhona ekhaya siyasazi sokuthi singathi silobunzima kancane. Yingakho namanje sithi thina sizozama nathi njenge-Zimbabwe Community South Africa ukuthi sikhulumisane nabaphathi, kanti bekutheni ukuthi kungabi ukuthi abantu ba-quarantine kuphela eBeitbridge. Akungaba kanjani ukuthi abantu basondezwe duze kwamakhaya abo? Nxa umuntu engowasegweru asondezwe eGweru, owaseHarare laye asondezwe duze kweHarare, ama-quarantine facility abe duze kwalapho azophelela khona ugwendo lwakhe, ngoba masikunanzelela lento izolimaza abantu abaningi esikhwameni abavele kukhanya ukuthi sebesuswa lapha, hayi ukuthanda but luhlupho lokuthi uyabona ukuthi kasakwazi ukudla. Uhlelo lwethu thina nje-Zimbabwe Community South Africa kade simemezele sikhalazela abantu ukuthi abantu balambile, aluzange luthole usekelo ngendlela ade silindele ngayo. Kungakho-ke kunje kumanje sisadinga abantu abangaxhasa labo bantu ukuthi kutholakala ukudla. Sisazama ukukhulumisana ne-Gauteng government ukuthi ibale nabo abantu bakithi abakulist lapho ukuthi bathole nabo ukudla. Sisakhulumisana nama-areas amaningi ukuthi ma kunama-aid organizations amanye siwa-approachile, abanye bathi hayi khululekani endaweni lapho esiyofika khona asibandlululi bantu. Sizame kakhulu ukukhankasa ukuthi abangabandlululwa, kuqala ukudingwa amaphepha nani ngoba umuntu umuntu ulambile okwakhathesi. So abantu ikakhulu ekhaya zamani ukuba nomoya wamukela abantu mabe ukuthi sebevelela ngapha eSouth Africa. Izihlobo zenu abantu bangakukhangelisa sekungathi ngabantu bemzini asebephenduka ekhaya, kanti ngabantu basekhaya nje. Ikakhulu abanye bebexhasa kakhulu ukuthi kuphilwe khonapha ekhaya. Akumelanga kube ngalesi sikhathi sokungathi abantu asebebuyela ekhaya ngenkinga esivele ngapha sebengabantu abangamukelekanga emakubo. So abamukeleke ngempela, siyacela. Siyabonga kakhulu-ke. Wathi sipisa ubaba uDube ngamafitshane. Baba Mlungisi Dube, uyangizwa khonapho? Nyaliso. Vala khonapho ngamafitshane, 30 seconds baba. Vala khonapho. Esingakutsho ukuthi umuntu lo muntu i-health yakhe, i-responsibility yakhe lapho ohamba khona kananzelela ukuthi uyazivikela, egqoka ama-mask njalo emekhatshana labantu okulechuku khona kakhulu ukubana ehlale ehlanzekile ukuthi engatholi lo mkhuhlane. Siyamuzwa ubaba uDube lapho uyakhuluma. Khona ngale-ke koBulawayo ungathina kusasa baba Dube sungasihambela sibithi siyabonga. Kungasikhatha khona ngapho. Besicela njalo ubaba uGeorge Mkhwananzi ukuthi abuye-ke esitikini ngamafitshane. So bethe-ke simthinte-ke uhlelo soluyaphela, just nje aphonga ukuthi yanga ngamafitshane nje asitshela ukuthi yena uyabuyela yena eZimbabwe kumbe uyabe khona ngale eGoli. So bethe-ke uzangena khonapha-ke kuhlelo atsho-ke angakutsho singazi ukuthi ungani ukhatshana locingo lwakhe. So sizathi ukuthi sibone ngani ungani ukhatshana ubaba uMkhwananzi.
so njengoba nje sithi nje uyabe busy namhlanje, so ke sibona ngazani uhlelo lethu luma lapha ke okwalamhlanje. Sithi ke kubaba uBongani Mkhwanazi avale nje ngamafitshane 30 seconds baba, vala khonapho utsho lokuthi kuya ngapha uhlelo lwenu. Ngithanda ukumemezela isikhalazo leso sasikhalazela abantu lapha eSouth Africa ukuthi baningi abantu aba-affected abaswela ukudla. Ukhona oke wabuza laphana kuma-comments ukuthi kungancediswa kanjani. iZimbabwe Community South Africa isazama namanje ukuthi ithole indlela ukuthi abantu abaswele ukudla bancediswe. Sisalanda zonke nje inhlangano esingazilanda ukuthi abantu abancediseke ekudleni. Siyazi ukuthi ziningi inhlelo esezenziwe. Le nkosi laphana sibonile impela ithumela, sibona umlayezo wade ugijima lapha inkosi uBulelani Khumalo izama ukukhalela nayo ukuthi abantu baxhaswe. Sicela nazo ezinye inhlanganiso ezibhizi ezikhalazela abantu ukuthi zixhaswe zilonke usizo luyofika ebantwini, ngoba abantu lokho belambile and i-lockdown iyaqhubeka. So abangama abantu bangasilanda ku-Facebook page yethu basi-inbox, singapha imininingwane ukuthi bangaxhasa kanjani. Siyabonga ke ubaba uBongani Mkhwanazi. Sibonge labo bonke abangeneleyo namhla ukuhlelo, unkosazana uBakatshidzani Mthembo, ubaba uMlungisi Dube, lani lonke ke elithumeze imilayezelo lokunye okutshiyeneyo. Lingadinwa kusela kusasa. Baba Mkhwanazi sibongele kakhulu. Siza kucela futhi ukuthi within the next 30 minutes uphenduke sobe senza olunye uhlelo live talk, so siza kuthumezela ilink bese sikhuluma lawo baba. Kulungile, siyabonga kubalaleli. Yeah, okay, Papa Mkhwanazi sakubona bye. So ke khonapho ke Zulukandaba lingakhohlwa ukuthi silohlelo live talk, so ke siyabe sisenza khona ukuthi pre-recording esijalo ukuthi sikwenze ngoba sisebenzisa sezindlini nangikhuluma nje khonapha ngikubasement yami lapha akula enye indawo lapho engakhona. So ke sihlobo zami abangani lani ke lonke emhlabeni wonke jikelele, siyabonga kakhulu, lingadinwa lokusasa. Olivalisa ngenjabulo uMthembo Sithembayo uGibbs Ruben sithi bye bye, sahlangana olunye uhlelo oluzayo.